kandagira mu kibuga mutangazaji bihagaze bite. Iyi kipe twagiye tuvuga ku ba defenseur bayo, reka duhera aho ngaho. Twagiye tuvuga ko ku bakinyi bayo harimo bamwe amakipe yifuza, ariko uratubwira ute invitation mu buryo buri officiel ntiziragera ku ikipe, ariko nyine utangira gutekereza ukantisipa ukavuga utese Clement agiye, ese Yunus agiye, ese ko tugiye mu mikino mpuzamahanga turongeramo bande. Bihagaze bite rero kuri APR Nyamukandagira kabisa? Ubanze unankubita amafoto yahereze Bishop arumva ngo noneho ko njya muha amafoto y'akamba ati ayo mafoto karitiri hazi cyane kandi bo yayishakiye mbona afite nkubita kaga profile nya shake Bishop burya hari ukuntu wamugana abakeneye karite nziza cyane, ariko ni nabyo reba witwa Lazake Samson defenseur international uzakina profile uzakina igikombe cya Afrika. Lazake yana unda kagwara agura kama rwose defenseur international Simpson Lazake na nambaye n'igitambaro ro captain yaka 26 y'amavuko. Aba pro bose baraza akabanzamo muri Ghana banzamo ya Lazake Simpson kuri YouTube kinafite itako ebana likizigenza afite metero 1.90 yahagaze mu kirere nta mukinyi umutwara umupira kirera gumayo umupira akava yawukuyeyo ku mutwe. Lazake Simpson turaje tubabwire profile anako Bishop yatangiye no kugenda muterekaho rwose kapiteni w'ikipe akaba rero yitwa Lazake Simpson. Uyu ni umudefenseur w'ikipe y'igihugu ya Ghana agakina ikipe yiwabo yitwa Nation. Nation ni yakinira yiwabo akaba ari umukinyi ubanza mu ikipe Nations FC kabari kapiteni wayo yavuye muri Wafa yanyuze muri Ashanti Gold yanyuze muri yebitari Bati zahari wabo profession defenseur hatari abanza mu ikipe y'igihugu jyaho rebe kandebe match za Ghana ni buri selection irimo gukina match amical reba muri selection y'amagabo. Uyu ashobora kugaragara Ishyorongi uko bamuzanye Lamti match baheruka match za Angola yazikina match ya Angola reba Angola Ghana urebe 11 bari babanje bashaka qualification cyaje World Cup qualifiers ahubwo baheruka gukina na Madagascar bayitera 3 yarahari rebera inapu yabo cyangwa urebe selection yahamagawe n'umwa yijo bundi yigiri mu gukina match amical hazi biguga gakina kandi ngira ngo bari abasarisu baraza ba Thomas Partey bamanutse abahari yambara nimero 4 ku mugongo. Lazake namubonye kuya Madagascar yinjiye amasimbuye urumva nimero 4 kabisa. Hanyuma kuri match ubwo ni ya Madagascar Ghana yateyemo 3 yarasimbuye hakaba match Ghana yatsinzemo Ghana match Ghana yatsinze Chad 5 urumva nabwo yarari bench ariko defense yabwe ntabwo akina mutama kandi ureba match ya Angola bafite Jiku na Salisu kandi uyu nawe na ari buri bashize igenda arasimbura ariko umuntu batashizemo Ghana yakinnye na Chad se ubwo reba match ya Angola muri Axe Centrale yabo bafite Alexandre Jiku wereba ko nawe atagiyeyo wa Fenerbahce niko mutangaza ari mbakinyi ba selection bakagera Mohamed Salisu match jo na Nigeria reba katararimo ariko arasimbura Nigeria na za Ghana bari bahamagaye biriya byagiye mu Bwongereza na za Trinité Tobago ntabwo ari ubwo babakinyi b'imbere
mu gihugu ziriya bakinye na Trinidad ariko reba selection ya y'iki gihe yejo bundi ko atahamagawe oya n'umukinnyi urabona ko ahamagarwa mu ikipe y'igihugu none rero ariko rero se bakakina na Chad ntajemo amwe akubwira ngo yari kuri bench ariko match yanuza niyasimbuye se iya mbere twari twabonye ya Mauritania Chad bahamagara umukinnyi wa City Boys ni Chad nyine wese urazana iki kiyari gihe adakina agakina ejo iyi kipe akinira yabaye akangahe se muhariya muri Ghana icyo ntabwo bindi ni iyihe akinwa mu kintu iyo bita Nations FC niwe kapiteni wayo iyo se kwita nazwa ahubwo si mu kipe yose muri Ghana umva uzayafata mutwe ariko oya amakipe mu yakomeye nubwo wenda nk'aya ya Shantiku umukinnyi hamagara mu ikipe y'igihugu Nations yabaye ya kabiri shampiyona ya Ghana ziko yashize yarashize ko shampiyona ya Ghana ntawe nakwibwiye ikiganiro perezida wa na agakipe bita ngo Bibiani Gold perezida wa federation yabo bamushinja ko ngo ari ugena uko bigenda niwe uziringaniza ikiganiro narakibonye rwose bamumushinja yisobanura avuga ati ntabwo ari we ariko bavuga bati nyamara urakemangwa akisobanura avuga ngo saperi irasubira yite muri shampiyona saperi nabo bamwe bari baza irasubira muri Ghana n'abanyagana yazanye nisigeho umuntu ushaka kwiyobya ninde mu ariko akira mu ikipe y'igihugu rundi anakina bigaragara nyaboneka muramye ahantu wahombeye nta gusubirayo abo yazanye ntabwo bayibyariye umusaruro barayihombeye niba muzana ngo yiyongere kuri uyu ahubwo birizwa nuko mwakwinaga muri Mukura dore inama aka gakipe gashaka kugitwara icyo muri Ghana ntabwo shampiyona irangiye shampiyona yabo irabura umukino umwe ku makipe menshi ariko aka gakipe gasigaje imikino 2 gafite 60 ya indi ya Dawuda Suni ya kangahe Samaritex ya 6 umva ukuntu ari kandi niyo yagitwaye umwaka ushize mbese ngo agenda zisimburanya Shantiku Toko ngo ndabona yaragarutse ni ya 3 timu y'amateka Hearts of Oak ni ya 5 Dreams iri ku mwanya wa 8 niyo ya president Dreams ariko ngo bako byayicanze ariko bagenda biringaniza yewe ngo wasanga nako kagiye kugitwara wenda afitemo n'imikabane ubwo rero wowe ukavuga uti ntabwo aperi yagasubiye muri Ghana se biritwa nuko ahubwo yakura nkuriya wo muri Mukura kavuga ati ngwino tukujyane Mukura kandi nawe ubona ari wa fake uyu muri akina mu kipe y'igihugu Mukura yigeze ahamagara mu kipe y'igihugu ariko wagendeye kuri CV uhamagara mu kipe y'igihugu yaba yabiguze se oya muri rusange aperi kwiye kwitondera isoko rya Ghana kuko nta ryayipfiriye ubusa ntabifite nagira abagoragoza ngire muri Ghana ntago hakikunze kuba impano cyane ubona ko ndetse nizi za Simba na za Yango banazijyana uyu mutoza yamwifuzaga umutoza wa uriya Maruri yaramwifuzaga muri USM Marije cyangwa no Bersdad nayo iri mu makipe amushaka ahubwo si bya Gamondi nabonye bihagaze bite turamugarukaho reka tujye kubakira turangize abanye ngo bagiranye ibiganiro na Peri jya kuwatsinze igitego Amavubi sha tutayizamu oya mediateur ubwo jya kuri Dododoko ubwa Peri iri kwantisipa wenda ku badefenseur twavugaga ko Munyabenese Dododoko Munyabene waduti kwigitego arazi Nyarugenge ikipe yaramanutse mu Misiri yakiniraga Dododoko afite metero ebana aragara mu kirere igitega aragitegereza yakiniraga Omed match muri Kan Samuha muri Misiri yabaye na Omed match muri afite imyaka ingahe uyera wetu amaze kuvuga afite 22 ni muto uyu Doko Dodo Abdel Dojudoku nawe EPR muriho imuriho gukina hagati mu kibuga kabisa imyanya yose 6 8 9 10 abaguruka okay ni mwiza ariko wenyine arazwe muri Benin Dododoko uyu warazwe reba ikipe yakiniraga yamanutse ntabwo yamanutse Samuha ndabona hamanutse zingase ndabona ari ya 7 muri ntayiza ubundi muri Misiri wereka manze bibasobanura bafashe icyemezo cyuko ntayizamanuka okay bavuga ko
ubu muri iki cyemezo koza baragitoreye ko nta izamanuka muri ziri 8 urumva yari yabaye 7 babaga ebyiri zamanuka hari Ismail niyo bitagazi ariko biyemeje ko nta izamanuka nicyo cyemezo batoye kaga kipe Modern Future nako kari kagiye kumanuka karageze gatandatu kari gakomeye kari gakaze Ismail yangira gukize no ndazi ko wayicinjaga ubusambo bwo kwambura uyu rero mutangazaji urumva ko afatika ahubwo cyo kwibaza ariko asa niba mugana akinira ikipe nayo ikambakamba mu Misiri hano yazata no zaperi himbangaye yumva mu ikipe igiye gusoka yaza rwose uyu nawe ibiganiro birimo bavuga ati uyu nawe twamwinjiza kuko noneho we ni n'umukinyi Amavubi yakinaga na Benin watsinze igitego kimwe Benin yatsinze u Rwanda mbere yuko bakina match ya 3 ya cyejo bundi yego igitego kimwe yatsinze u Rwanda Evanda cy'umutwe wazo ihagaze mu kirere atsinda igitego ishoti rye riba rikarishije uyu rero dododoku narashashwa n'amakipe menshi ariko na APR nyine yageze mu bamushaka ikipe y'igihugu ya Benin ni umediateri kino 8 akashobora gukina umukaseri cyangwa nimero 10 okay ndumva twamucumbikira ha rero ubwo nawe no wa kabiri kuri abo babiri twaje rero kuri Gamondi mushake Miguel Gamondi ya tacticien umwari chantier bishize dyo tuvuga batoza kaperi mu gushaka naguye kari wa gatatu nawe ukiri muri iyo proposal toza ikipe ya Nasri ntabwo narinzi ko ashobora ko yatandukana ko ikipe ya Nasri yo mu gihugu cya Libya muri Libya ubu hari ibibazo bikomeye cyane yewe bamwe banambwira ko bakiri abanyarwanda nabo bashobora kuba bata ise byagenze bite President w'ikipe ya Al Ahly Benghazi mu mupira se nyine nka byamira iryo kipe hura president rundi dasi ya politique President w'ikipe ya Al Ahly Benghazi na president w'ikipe ya Al Ahly Etihad zombi zi Libya urumva aba president bombi barishwe kandi bagambaniwe n'igihugu sinshaka kujya mu bindi taza kurinjana mu bindi bintu byabo urumva aba bagabo rero nyuma yaho bombi si Tripoli nayo ni Tripoli nyine iyo ni Tripoli ari Benghazi niyo ya za Benghazi ari Nasri nayo niyo mu mujyi nayo niyo Benghazi ni Libya oya ni Benghazi nyine nayirebe ya Nasri ari Nasri turebere niba atari Benghazi nayo barayigira ariko ngo abagabo bayishoragamo nayo mafaranga aba bagabo rero nyuma yaho bagendeye ikipe zabo zatangiye guhura n'ubukungu bw'ibibazo kuko ku mugoroba babibonye ko na basket yabo yongeyemo undi mukinyi wenda kugira ngo irebe ko nyuma yo kuva muri bare mu Rwanda yongera izindi ngufu yarayinatsinzwe nayo yes ubu rero Miguel Gamondi bivuze ko ashobora kwisohokamo ariko none muri propose y'amafaranga y'abatoza bara babiri twavuze mbere n'uyu nguyu arimo wa gatatu uyu niwe ku giciro kiri hasi ariko bareba CV bagasanga nawe ibyo basaba apera ibyisaba cy'abantu bagiye mu matsinda batoje amakipe ya arabifite ku mafaranga ni uri hasi Miguel Gamondi niyo mpamvu bavuga ko ibiganiro bye na APR nawe n'ibigora bifite ibigwi bye banzu babwira abanyarwanda batoje yabanje gutoza iwabo muri Argentine aba muri Wydad ajya muri Burkina Faso nk'umutoza wungirije mu ikipe yabo y'igihugu ajya muri Wydad nk'umwasista muri Esperance nk'umwasista atoza ikipe ya Belouizdad 2011 atoza ikipe ya USM Alger 2012 na 13-14 atoza garuka muri Belouizdad ajya mu ikipe ya Ali Uroba mu Barabu niho yakunze kwibera Wydad 2020 arayitoza yo bita ajya muri Young Africans 2023-24 25 Al Nassr urumva ko ibigwi ayo matsinda yarayatoje ibikombe yarabitwaye
ikigaragara cye nakubwiye ngo we none se koko ku munsi wose yaganiriye n'ubuyobozi bw'ikipe ya pe nyine ko abamanager be barimo n'umunyaburkina Faso wundi wazanye Watara. Okay. Uyu ku mushahara ni uri hasi. APR nta cyemezo irafata ku mutoza. Nta kirafata ku mushahara ni uri hasi. Paraporo y'abandi bavuganye bari babiri. N'abandi wenda bagiye bifuza. Uyu nguyu niyo mpamvu ubona ari we utangiye kugarukamo cyane kuko ubushize nakubwiye ko nawe ari mu bazanywe ntuza yako nkibaza si ibivugwa by'ibihuha. Uyu nafite akazi ariko maze kumenya amakuru yo muri Libya ku munywanyi wanjye ubayo w'umucezaji yambwiye ati birakomeye cyane. Arambwiye ati kereka RI Tripoli ibonye undi mutera nkunga w'umukire ko bigiye bakire benshi bayikora n'ikipe y'abafana. Arambwiye ati RI Etihad Benghazi narayikiniye urabizi ko ariyo muri Krisava mu Rwanda namukubita ifurumba ry'ifaranga. Urumva arambwiye ati nayo kereka nibona undi mutera nkunga w'umukire ko n'ikipe z'abafana niye Nasiri bafashaga. Ati rero nibwo byakoro atari ku bundi aha muri Libya uruntu rwatangiye kuba rurerure. Okay. Ubwo rero niyo mpamvu eho ni dahura mushidikanyaho se Miguel Gamonde. Oya ntabwo mushidikanyaho nyine ko bya izi profile bari gushaka bigaragara ko byajyana n'abakinnyi n'ubundi nabo azazana cyangwa yagurirwa mugani. Ubwo rero ibindi